Lim Nokram ke Al Nassr haka final Asian Champion League 2 hakmat ke Gamba Osaka dawe la Nordkol. Kumta ke jing angnut jong ke klub Al Nassr kamtam ke jing angnut jong Urnado pankur trofi haka Asian Champion League 2 nekamit kalong lenoe. Namar war la ke Gamba Osaka ka yo ka sikol nadu ka menit pa live huwe kata nadu ke last step. Hendreh hadu bakut ke jinglekai ke Al Nassr kam lasu wadan penyakat ya kani ke sikol. Haka baka Gamba Osaka klakur ke 6 ladu haka Asian Champion League 2 kadba ke Al Nassr kladeno satang karnasau. Kumta ka thong jong ke Al Nassr menta ka yom kadang sa satang kawai ke jinglekai kepada deru artat karai ke bakut kata haka mit art waiterik haka jinglekai Persya ya ka dama. Namar mentah haka miji kenpon ke Al Nassr ke tam tang arpon ya ke Al Hilal. Ladak Al Nassr kan mati ke jing syariah mahkamat ke damak. Bar ladak Al Hilal ke lawan penlimik Al Faiha kumta kan satampon biang ke Al Hilal. Kabade ke jilekai ke rai ke bakut haka ni ke mit arfui tarik. Henril da jabak Al Nassr kan job ya ke damak. Wardak Al Hilal kan job ya ke Al Faiha. Henry ke champion kandai bej ke Al Nassr. Kumta karai ke bakut ya ke Al Nassr kandai hakamit arfui terik kebadai artat ke jilekai ke bakadu mentak ayom haka Saudi Pro League. Namar baka kudno ke jing angnut baka jing trang nekamit ban kure ke we ke trofi haka Asian Champion League 2. Namar ke jingla ke jing state jung kirang lekai ke Gamba Osaka. Haka ba watlak Al Nassr kelah persyang teng kad belak kad jai ban penyakai jene ke sikol hadu bakut ke jinekai Hendrei pose kamla ban urlong satya hadu bak Gamba Osaka kala kurno ya kane kaladu hak Asian Champion League 2 nekamit da ke balak ban penlimno ya ke Al Nassr dawe la Nordkol. Kum taru hang nengila ban ong bakabok jong Ronaldo ban kur terpiha Saudi Arabia kalong bas nubok sisa hadu kata-kata namar South League final haka jingilekai ke bawah London Saudi Arabia. Henry hagi South League final nakaling nyuk Al Nassr kami kore ke trofi. Haka ba nakaling jong Ronaldo Saudi Arabia la yokur tangkawi ke trofi ke barit kata hak Arab Club Champion Cup. Haka ba ya kene ke trofi ya kene ke cup 4 itu da ke FIFA. Kum taru ke jingkermen ke bakadu ya ke Al Nassr kan deh kamit arfui terik haka jinglekai ke Saudi Pro League Persya ke damak. Kepaderu ke jinglekai ke bakadu menta ke ayom haka Saudi Pro League. Manoban job manoban lim bat don kam ke Al Nassr ban job ke damak ban kur trofi haka Saudi Pro League menta ke ayom. Te ke jingkermen kadang sa setang kane kewe ya ke Al Nassr bat ngin sepej haka ne kamit arfui terik. Karai ke bakut nagam ta kani ke klub kaptam nagam ta jong Ronaldo kublai sibut.